Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ini yang persiapan hima nak kerja kami. Wah, baik menggaranti punya dia buat yang lembat. Taman dari bila ikan uji jauh punya kelas kedua dari tawar dari yang berapa. Ki nong yalam ka GSM Western Region bat JYF Jowai Circle. Henden kasngi kilalet banyak kendo yau in charge principal jongka kiang nang ba Government High Secondary School. Hadian balayo ki jing ujor, nagi babun ki kena ki bala syak kentaj bat do kelas. Nakaliang u in charge principal, ulaong bayamentahi kasit kaladam, namarka capacity hi kadai lais paksan paungun. Ula pensngau bawat tang kini kilai paksan pauru, kalakhap ngia bha namar ka jingret jongka kamera kelas. Di kumta la kentu ya kisamla ki baduk kelas, bakin pentep syakaseng GSM, bat JYF, kenang bakin la banyak keren bat ke sorkar. Nakaliang uri bak biam, Presiden ke GSM, haba ai jingkren, ulaong babale yikinong jentia ke sorkar ke iben. Lada nujor bat kiwe ki district, Kim Julong kumni. Henry hajan tiapat man laus nem ka jujia kumni. Bat ulapan kan mauru baka sorkar ka deban aino daka government college hapo East Janta Hills district kenang bakan jano kani ka jingjia man laus nem. Nagalyang ki arseng kila ongru balada ka sorkar kam shim kia ya ka nikaman kan sawan rak biang ya ka jengki kum hakis nem ki baladem. Dan nagaliang yung iga JYF o ka GSM kat kam ka jingtip ini da tambun di kena duduk kelas dan nagaliang yung insas da persiaw untuk ma kat kam ka pasti tok dadap kat kam man kata duduk kena tok tang duduk ni dan nagaliang yung i dok pula di kamu solve ini di udang duduk kelas kerpa di ini di student di udang duduk kelas jai cak ni tam dong i nombor phone ada keyboard sama phone ini details yang pilih nagaling ng course for you ya ka jingtlot dan ya ka jingsa ibe yung i kam ko rilom jengtia dapat idik chawituan ki district dan sampai chawituan ki thau yo ka sarkar chimkhia mago yo memu safar na mem jenjar ki kena dan mem jenjar kam kon ga rilom jengtia lan student jenjar ki man usnem gani yo pi wajia last year yo pi wa katwan man ka jingi pressure nagaling yung ga JSM JYF ado yo i kelas iyo ini ke course ko por mat ka jingtlot ni ka jingmo mem chimkhia yung sarkar man go penduki i kinong yalam yung sen i kinong yalam yung ka jaj buru Iti daw mo kajing kentui ke sorkar, kajing terpan ke sorkar. Cibun UMKM extend ni building dan cibun upgrade ni ki college dan ni ki school. Kena ngulai yu sem ke pors yu biang iwa jing yang ini kena ni yu biang i jing citom yang ikon yang rilom jantia. Ni ke pors ini kalian ke jantia student movement. Nadu arjar kasan. Dan semit i ke mamadam na dimani penyo i ke government college te po izantia. Andre yu hadu tildet ku nagaliang ke sorkar mem simkhia go. Te i nagaliang yung i ke message ko clear pa ke sorkar lada pi ke damjia go. Kamni agin gisngi udang wan le hakisnam udang wan le penman go i kam ki nong maya ke jat bru. Chongklikti wi donglai chakamat but kajing kentule ya gani hi wakate ke sorkar pisong baw chimkhia go lam chimkhia go igini khana go do class ka kam last year yo pi kam tu concentration wajah pok district au hagani yi daw jor so ko kajing klam na daw jor so ko kajing khida ke sorkar nam chimkhia go igini pe issue